Hola, hola queridas compañeras, compañeros, militantes, dirigentes de los movimientos nacionales de la JO. Reciban un saludo muy especial por el Día Internacional de la Mujer. Espero que se encuentren muy bien, espero que a pesar de la situación y la pandemia sigamos motivados para seguir construyendo una mejor vida para todos nosotros los jóvenes. La Comisión de Género, que está dentro del equipo internacional, quiere enviar este video mensaje con el objetivo de promover que nos podamos encontrar, podamos compartir, podamos intercambiar algunas experiencias de sus movimientos sobre el tema de género. Y para eso vamos a lanzar unas pequeñas preguntas que esperamos nos puedan contestar y luego poder encontrarnos nuevamente en espacios virtuales que nos ayuden a tener una visión más internacional de sus acciones en cuestión de género. Este mensaje está siendo enviado para todos los movimientos de Asia, África, América, Europa y bueno, y esperamos que logremos concretar y poder intercambiar estas experiencias desde su realidad. Entonces yo tengo aquí unas cuantas preguntas, esperamos que nos contesten y logren enviarnos también sus respuestas. Las preguntas son: ¿cómo están? ¿Qué están haciendo dentro del movimiento? ¿Qué acciones o actividades llevan a cabo relacionadas con el género en sus movimientos o países? ¿Y cuál es la situación sobre la igualdad de género en sus países? Son estas pequeñas preguntas. También la Comisión de Género les va a enviar una carta con un pequeño plan que nosotros estamos elaborando para poder encontrarnos. Muchas gracias, espero que estén muy bien. Les mando un fuerte abrazo. Cariños para todos. Chao, chao. Dear YCW militants and leaders from all over the world, solidarity greetings for World Women's Day. We are sending you this small video message as Gender Commission inside the IYCW International team because we have questions for you. How are you? What are you doing in the movement? What actions or activities do you carry out related to gender in your movement? How do you see the situation on gender in your country? Well, in order for all of us to have an occasion to exchange on your experiences about what we are doing and about our realities, we offer different dates where we can meet online. This meeting will not be a webinar with an external speaker. Instead, you will be the speaker, telling the others what you do and how you do. And of course, it is important to learn from the others who will be also there, telling their experiences. We offer these dates in different languages. Please check the letter sent on March 8 with the different dates in order to participate. Don't forget to register indicating the date that you want to participate. We are looking forward to meet you and send you combative greetings. Let us act for justice and dignity. So this is your Gender Commissions. My name is Errol, together with Upuri, Cecilia, and Sarah. So we hope to see you on these activities. Take care and bye-bye. Salut, bonjour les jokistes. Salut, comment ça va? C'est nous, c'est la commission de genre dans l'équipe internationale. Et on a des questions pour vous. C'est pour ça qu'on envoie cette petite message vidéo. C'est parce qu'on veut savoir comment vous êtes, comment ça va et qu'est-ce que vous faites en sein de vos mouvements. Spécialement, c'est la question sur l'égalité de genre. Et comment vous voyez la situation avec l'égalité de genre dans vos pays. C'est exactement pour répondre à cette question-là et pour échanger nos expériences qu'on vous invite sur des espaces en ligne. Et là, on va parler sur ces questions-là et sur vos expériences. Et là, on n'invite pas des orateurs extérieurs,
mais c'est vous les orateurs. C'est vous qui vont raconter sur ce que vous vivez et ce que vous faites. Et c'est aussi une occasion pour apprendre des autres qui vont aussi partager leur expérience dans ces webinaires ou espaces en ligne. Donc, s'il vous plaît, voyez la lettre quand on va aussi sur ce sujet-là. Et sur cette lettre, vous allez voir des différentes dates proposées en relation aussi avec des différents horaires sur le monde et aussi des différentes langues. Et là, vous pouvez vous inscrire. Et n'hésitez pas jamais à parler avec la commission de genre, donc avec Ofuri de Panaf, avec Cecilia en Amérique latine, avec Errol en Panaf ou avec moi, Sarah du secrétariat international. Et comme vous êtes peut-être francophone, alors n'hésitez pas à écrire à moi pour vous enregistrer et pour si vous avez des questions. Bonne et combative journée de la femme. On se recueille.